Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Matatengi ya mwancho murigerere begeta seni kya Ndizi TV tariki mirongo ebere na isano ni sato cyumutinyo gatano na kabere umwaka no ibeci bibere na mirongo ebere nene na manga genderete gokorekana imeyense ya Kenya ekeronto go kwarigani imeye manye Jumatatu tokumanyie nara yatwa kwariganire aseritko rya rero Jumatatu yo muri okegima asumutinyi o gatano na kabere umwancho murigere na bigo asentundende county ya Kisii yagendera kwa bwe kwyarigania helio kwenekia buna chigosori anaje skuru sekondari tenyera kwa ba chigokorwa ase county eyo ya Kisii nechinga kibago toroche buna abarai awa nene bali barababwatari korwa sebo mo bwazimyolo umoja one Kenya abagenderete kubwatuka ibirengerere babo kubwatukana nige tamkiro cy'umurai wense Dr. William Samoei Ruto yo kubachora egati ababwatani korwa ase kyama kya ODM wichiko baba waziri ase serikali ya Kenya kwanza gati yalitoko waliganete mwancho murigeria kurendera itanga likatonyora tukwareganete asenchira yobenge Eskuru yeto yego somya abantu niwe betamono syllabus to cover as in time ero bono vision yabe ninge Omokia bw'aborokia nakwo mono kwa irera okonekia machibwa mayase skuru y'abanyaruka ya magenao enekirio mwalimu omonene chinga kibatwara umuyega bwogo chengerana ko enane byego go cyase bali bakorete byasa matemwa form 4 Sisi kama municipality kuna kazi ambazo tumeanza kufanywa. Kazi ya kwanza ni our back street, tunataka zikuwe na tarmac, pia tuongezea street lights na high mast lights katika town yetu ya Keroka. Omo MCB wadi ya Rigoma Nyambega gisesa ko enekio go ikiraniwa wechira cia magendero hiroko kinie municipality ya Keroka. Tuko na milioni 300 ya kuhakikisha ya kwamba hawa watu waliokosa makao pia tunawapatia makao mapya. Umurai wense William Ruto ko enekia go cia gosira bali baborire no bomenyo kubwatukana no gwakwa no muchando bweto igo ase county ya Tana River. Aya mnaenda amanke omwanchi omurigeto kwarigania sencha bene tukumanya senchera ere yobo ikirano gendera tonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News na website ya www.ndizitv.net eretera ne Evelyn Osero oria tokubwatera nera sensemo imenyerero nigakurukwa Lydia Muse kinga ki boigo orio kweneke mwa chibi chamanero gichago chira senchera yobo ikirano nigakurukwa Sara Mumanyi Eliana ngoro kwa Josephat Hamisi. To kwarigania sentre ya bene manye Jumatatu NCM iruto kumanye gatiari twabere to kwariganira kubatirana nabari kibaito munabereka okerekana korwa se chinsinyo au anene ase orogonko rwagusiye kerbono to gochaka korwa se county ya Kisii ase NCM yabamenye korwa se kinyoro kia Metengero iyo gotoka se wodi ya Kisii Central ebunge ya Nyaribari Chache babere bawesokia baba bawesokia emambialero nagokora okorobekana askeri batabuna obwenki naboigo obutumeki bwa marwa tancheri bwabere boko bucha ekikeire abasa banke gusirera ase amarwa yume aya nigo hakorekanire magiga yo musae oyo mogo tigerwa chingoma obutukubukia rero magiga yere wekirana ase nyumba eyo yo bwengi bwa maro chinga kichicho niga bamenya obwo banyara ko bakubuli serikali nyare ko bagego chaka obotuki oboikera nabo kwenekia unanyare ko bagego sirio bwengi no botumeki bwa maro ya tancheri ngo tumanye muri kito Mildred Mumanyi Nase ensemo ya Metengero ewodi ya Kisii Central abuasa bamenyi babuka no borobonge emambialero na gukora ukurubikana kurira umusubatyo yomo uri omwengi no monya amarwa atache iri ayasari ekegori egeke
aya ni gagocha mega yo musayo yomo gusaganwa aso mucho yubo konia maru obotuko bogokera lero na gutigirwa chingoma chintindi buna omuryoye agotwerera anon kerondaire ngaigwe eriogi ngaigwe bikuru ngabori ngai bikuru ibi gokura ko mwana nari twarenge nere ngamutebi gurango soke isko oigu ngai bikuru ibi ko kero mwana asoka isko akaigwe bikura kanangeri minyoka gochangi gwete mfurango gokura bono riringo minyoka koruwe rumu asendaire ngoika isko ngaigwe bikuru ngochiko minyoka gochimate nkanyora asabo goiri arutire aramanyingoka abantu no baichire nche bono ngachaka gokura rioka namanyeti nanga nkikia nyarekanete aitire koruo mochio yo matiesi nyakwara na nyaboke abanyakenyoro aboni go bagosirie omuswatyo yomo aselita nyaboke uyo korengana na barwo oturubanirie abasae pi gwetera amarwa yo muswatyo yu na iteto musigari rimo agatama akagenda aba muraba kabwatu bosa mwana ubaiteto musigari nande no muswatyo yu akaranga nyara ri ndekiari randa akaira ne kenyoro anda ogana re koni amaru abana basire iro abana banyure chinyasora ngoya no yani korumambi korubwaga kiete bakabwaira ngoyera na marugioka kurengana no musae uyo otigereto chingoma nigatebire buna nigo nyabuko uyo airerete eregusibwa emyaka 5 nomo ase enchara njetimbo ati morembe nyumba igoro ya nyabuko otochandire umugako yo ngachandika n'abana agasibwe emyaka 6 igoro ya Matiasi nyakwara na maruaye nande maruaye atanya gotiga 16 ngabwatu ngasibwe chera ko muswati wina maruaye kira wanje basigara ngasibwe chera ndama indema iti ngingo sibere akamuswati yakatama ko bakagenda kira agenda ajakirena sikia kagenda kone maruaye no bamende maruaye asiri mugambe te kumugambe acha tumugambe nigo bono abanyakenyora abo asobwa mo babolie serikali gwasonania na kubeka omuswati yubyara naryo egesakukia ankyo boke namarwa ayo asirigu kurwa ase ekenyoro ekyo yani twachandekire twakwereire mugondo igoro yo monto yomo igoro ya maru omonto nyamaru afoti orikerumia ine ngigeko gero monto yomo agotochandaiga bono ngaito gochigakia serikali to igoro yo monto yomo orocha aseke gori geito ngaito gochiboniga igoro yo monto serikali tokonya akitokonya serikali nyemogo tokonya rero kama abantu bandi batira amarwa nakibona haro batigera konya amarwa tokonya abantu batira rero gakogende nyombe yo konyore bintu bijira ropi gakitokonya nge serikali gaki amarwa asiri gupika ro nyombe matega ono mutaka serikali igomata kwere mata ali amurwa asiri ngoripoteria egetaseni kya Ndizi TV eletariane Mildred Mumanyi Bimono muliki oito Mildred Mumanyi ekige goichania Evelyn ekenyore ekenige gotoka se ward ya Kisii Central iyo togotebero bugatagati umuchi obosongo na maruno akonibo ali atanchiri ase abaobisa abatendereri babaobisa bo burendi barororo mospidi no bari bose bakomo county commission yes changamoto nene sana gochiase ensemo iyo burendi me county ya Nyamira nigo mwemsie bwe ward yerigo mu Kenya mbega gisesa nyareko bagwesokia na kwenekia nigara chiko baga gwikirania chira cyamagendero hicyanyarete ko bakuriera abamenye be ward yerigo ma echinga kyareko baga gokora chikambe nigayane kyalitkorero magiga gokoreta ro ya bene gochiase umuchokera kwa chinga kenyareko baga kurotota ngati yemero bya magendere tororo okona chinga kyecho nyambega gisesa nigabaga kwenekia buna nigara chiko
koigora chipara nabo igokwenekia oborendi obotingu ase enjira ya moyo kwa bonchurira chinga kinyororo iri gwikirania obonchurira babo nigo boigaberega kwererega timero bire serikali ya county ya Nyamira yaberege kubeka usebwate iri kwenekia buna municipality yo ya Keroka yabereke gwikirana nabo igogokina kigima ase kirenga kyogo konya boigogokinia ebange yo gusangirirwa yo koreta magendero imeye county ya Nyamira Muliki itekorase county ya Nyamira Paul Kapokara hamona mange gore batyo bune njira ya moyo gwikirana chira chiri aliretaba menye kurase wade yerigoma umemsie kurase wade ga yerigoma mos Kenya mbega gisesa nigachakire beno koroisi wa wechibara chio chirat kunyara kwa bachi kweneke buna municipality yo Keroka ne kunyara kwa bagegwete kasobwango na wigo kuba konya bamenye kurase nseme chiga. Sisi kama municipality kuna kazi ambazo tumeanza kufanywa. Kazi ya kwanza ni our back street, tunataka zikuwe na tarmac, pia tuongezea street lights na IMAS lights katika town yetu ya Keroka. Kwa sababu tukifikiria sisi kama Nyamira County na Keroka iko Nyamira, tunataka town yetu ikuwe kubwa kabisa. Na and then to expand a first phase tunatoa lami asako rukunga Kigogi Lala Salama mpaka Keroke Echiroime street ibere chikobe kwa lami. Na and then to bwate na make a proposal yo commenta ase elamira beku twe gochigari Westland society onchoke yonse kukwana chinga kicho kunyaba omurobelyo jega bwokoroisi kwa ebale jega eyera kunyara kababo igoge kobekwa ebirobo anene byo kumureka chinga kichabo tukoni go musikenya mbega agendera ko bagakwerera unanigo insiri buraibwa yabara kunyara kababo igo bakobaroisiria abangine chiro eyera kunyara kabage kobakonya asobonchile bwabo na magenderande buna akwerera po tibak tuchire Keroka ngobe kuchire lami mu contractor na on site. Tukimaliza mambo ya lami pia tumetengenezewa mama soko kidogo na tunaongeza ngine kubwa kwa sababu tunataka wa traders wasinyeshewe wanyoras wa korega siare are conducive. Na ndengo mandatory we have around 3 public toilets within Keroka town. Ngoma mandatory chinde ibere na ndengo mandatory access ya mache asibara nyore. Hii project tumeifanya sisi kama county tukishirikiana na Kenya Informal Settlements Program 2 KISIP 2 ukwana niga hababolire bali bagachetase kibale chiga kigo kunyara kwa chigweta kunyara kwa bakorusia amaga chaje igaroro nenjire ya moyo kurwa chinga kichinyororo cyokoroisiwa ku municipality ya Keroka na nente bya bantu bari bete bon speton ya Keroka onde wensu agachite ase parere tsaveyanchi eta chikamake toko gosaba orusi structure kwa vegeta separa. Na mimi nashukuru sana kwa sababu watu wetu wengi wametoa. Mwalio ye nigagende ko bahaga gwakira ngambi yamone serikali ye county ya Nyamira nseborayibwa yo mugavana bwe county ya Nyamira woske Amos Kimomenya libo. Asoko bwaterana kweneke buna umucyo igokero kano kunyara kwa bagokina elio ko bakonya bamenye kurwase chinseme chiga. Ande ni mshukuru pia mugavana ito Amos Nyaribo because this development cannot be done ngomo MCA tari ko bwaterana no mugavana. Ono governor ni department ya land somo waziri wa somo chief Gori wamekuwa kipaumbele sana asentuko bwaterana korrebinte via korekanire na nda so korengere development yeto ya Keroka na kuyeweka mtu ginko report rigetaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugigase municipality ya Keroka imeye county ya Nyamira inche gonkuru kwa Polycarp Okara Miyamano muriketo Paul Kapokara asoroboti oruru ikiranu ekerobona barayi bagendera kwene kya magendera berega wikirani wa korengana n'icira cyababete bakubariera abananchi dogoska bosioni go amachibwa maya baga kwene kiwasa matemo manene ye class ye 12 go form 4 ase omwaka weta 2023 anena ase skuru y'abanyaroka ya Magena SDA nigo litkoria rero skuru yabage kwarigania omujega omonene bwo gocengera amachibwa yo nabego kwena na ebyego gucia sabaro ke waliba bete bagokolia byana mono kubaganiria maya chinga kibago cya kogenderia masomo bo ase chiskuru chechi university ukwana munegeta seni Kiandezi TV mwalimu munene bwe skuru eyo Madam Scholastic ani ganyale koba kweneke ngamachibu ayo ni ganyalete koba kweneke gwa kubwatikana no kubwatira no gwikirano huko kwanyalete koba korekana gati ya Bible ya borokia na borokiwa nigo baigabeire gako ruo kuboria gucia se a Bible kweneke bunanko bagata bare abana babo
asoko ine kiabu na babere bagokoria byachingaki omwe musiebwe wode ya bomba baborabu Beatrice Kerbo abagakuganya boigo abaiboli kubekera bana babo uburendi burobya Muliki oito Dipo na Asanya na nyarako bawikira na somo yego ina gutwariga na robotiro kubati Omogoko nigo bwata inse ase skuru ya baiseke ya magana egotoka emeye ward ya bomba baborabu ekero yari gucengera amachibwa maya yo mwako eta gukwana no mwalimu munene bwe skuru ye Madam Scholastica wakiranya sayembi ya mono singinji yo bwaye aso mwaka w'ekirugubere na mirongezera na isato anyare to tuanzira tukanyara matoke ya mayamono ayaga ikirete skuru yeto kwa number 1 asikenya nya sub county number 3 asikisi county abayo number 33 asikenye amachibwa maya no kubwaterana na koba no mokia aso gutwara chimbwa chingi ya obisho botangani ase skuru ya Magena Girls ikero muntakorora no gosomya skuru yeto yego somya abantu niwe webeta mono syllabus to cover as in time eri bono division yabe nyingi kwaga skuru yeto no so ime to kuma mwana naro abana to kukira sekenga kiye class ona no ryo tate gete wasoma sa uri akirete tabu ati otherwise ya wasoma ine secret ni ana mono is discipline in totality na boigo o crown news okuya na nyasa no saba mono gusangano murayi bwa borokia be skuru ye nigate bangani go bero beretyo bya aso korabya anene asa matemu yo mwako yo iga. My name is Naomi Sarange, the school head girl of Magena Girls High School. Today we are grateful and thankful for all the guests who have been invited to our school for attending this and gracing this event. Above all, our secret to success, it is putting God first, being the most disciplined girl ever. And this year we are planning to achieve more, and our target is 10.9. That is our mean, our upcoming mean, and we believe that we'll be here once again to celebrate the victory of Magena Girls High School. Omwalimu munene bwe skuru ya secondary ya Amasege SDA oyubego ikirana somo yegoywe igabolia aborokiwa ba Uchigosoji University kogenda gutwana echimbwa chingiya nonye bale ale na baiboli. First you go make sure you are disciplined, know who is your friend, interact with people who have good character so that you are not cheated like we have seen in many cases in the past where young girls of your age are cheated by a conman and then you end up being killed in a room shamefully. So make komenta najwe omwemisi bwe wodi yo Beatrice Kerbo ni gobo igaboli aborokiwa we komenya obogi maboli abaiboli babo bakonyara. Live by the means of your family. Yani abana bamenye no konyora kwa baiboli babo hata kama watakuwa university, kwa sababu pale university kuna kuanga na challenges mingi. Pesa stoshi watoto vile wanavyotaka, wakiteka next step ya kuwa support huenda wanaanguka, hata wengine wanauawa. Hivyo mkienda pale shuleni, you live at the means of the family. Kama familia yako iko na pesa kidogo, unaanza na hiyo kwanza. Usiende pale uanze kuishi maisha ya wale wengine ambao wamekuja na pesa mingi. Gikuripoti likitaseniki ya unambe ya Mokiandizi TV kuruwase skuru ya baiseke ya Magena yukutoke meye wodi ya bomba baborabu ilitene nkuru kwa Dipon Asanya Miamono Maliki oito Dipon Asanya imeye kaunti ya Kisii nene kuruwase constituency ya Nyaribari chache kuruwase kenyero kia Nyaboli bonge niwe ya mata ya menyareko bwe sokia na kobolia abali babwato kogania okwe banyareko babwe sokelio banyareko bakumanya omuchando nyareko bagotora senke yokubatakana ne ya mate ya bange babanyareko bagusiria amaiso asechinchira chobotutukano kurengana na Florida Nyarindani gakwerera buna omuchando yo nigo berga
gakuko babwata abantu batanasi amateyo asakore niwe kabono bataramanya ninkige kwirira barabukonyora umucando bwo gukora amaiso na utana nigo bawetira cinga kicingo nguno nyano gukwana gukubabera umucando nabona nigo bagenderete gusaba obokonye kurwasunde bwese bwatomoye bwokonya akobakonya kugenda none nase kinyagetari eriyo koringori wana kumanya mucando kibabwate eriyo konyora obokonyi bwabene umuriki oito Mildred Mumanya nyarako bakoretaro gucyase enka iyo na gutwarira rubatiro kubati amate eyemo kunwa ase kenyaro kenya buri bunge ime amatunwa bunge nyali bali chache ningo erino kugania maiga yoborwaire botamanyiri ko bwata enkeyo ase batari konyara korora nabo igo gusiria engwana yabo kebwekerano egento keirire enkeyo kubwata nemechando emenge nonyego ika konyora endagera Florida nyarindano yomo bwabana benke yaiga niga gotwera egatialia Amerika gwetera ase aine kyabuna nigo abana bamwabo bande banyalire gusiria amagima abo kubwatikana n'oburwaire oboiga Mianza kuanzika 2016 pira niko hivi sasa ninatumia fimbo kuongea ni sita miguu sasa tembea ni sita naanguka siwezi kutembea sasa sistangu ameanza na yeye kuonjeka pira niko hivi pira nimeanza pole pole na yeye ameanza hivyo macho pole pole kuona hakuna kutembea hakuna kuongea hakuna wengine wanatuambia tunakunywa pombe na hakuna kukunywa pombe lakini kwa hii boma yetu sisi hatuna chochote cha kula pesa hakuna kila kitu hakuna hata kitu ya kukula asubuhi hakuna tunakaa njaa nimetoka hapa nipelekwa na mama yangu General Hospital wakasema sasa hakuna ugonjwa hata huyo ndugu wangu amekufa walikuwa wanamwambia hivyo yeye ameenda mpaka Kikuyu ni yeye alianza lakini amemaliza shule amesoma mpaka form 4 papa ikutambara chini kama mtoto mdogo mtusaidie kwa hii boma ni mama tu umuswati Evelyn Yachiro oyo nyomire agocha asenkeyo niga kwera buna isebyara achagete kurwara goika abana bo muchoyo barwarire bonse abande goseligwa korwa chinsobo goika koirana sobo lakini walikuwa vizuri toka hapo zamani na hao wanaendelea pole pole hata babangu hivyo vile alikuja kaka hapa alikuwa na mimba akasalia hapa mtoto na akaenda kwake vile alienda kwake akaenda kufukuza kutoka kwake sasa ndio akakuja kukaa hapa mzee wako akumfuata watoto wako wako nyumbani kwake nyarira niga aine kyabuna omogaka oye amoseretie engaki abete omoko engana emogosete na sabeire kagweta chinyagitari hataranyora bogwenia bonde bwensi alikuja ananichapa na mpiga na kunywa pombe na niambia sasa unisaidie chochote nataka niate mtu mwingine hapa akae hapa tunasaidiana yeye sasa mimi nikaona sasa kuchapwa nikaacha watoto hapo nikakuja hapa kwetu sasa niko kwetu mimi bono nigo ogusaba kwa rurwe gucha asonde bwensi obwate omoyobo gwancha wesokia na kurwa obokonyi gucha ase enkeyo government level kama mko na uwezo mnasanga kucha muangalie hii familia vile wako hivi hakuna hata chakula kwa Samaria wema wakuja wawasaidie kwa hii familia haya ndio tu haya tunaomba tu ripotelea egetaseni kyan DZTV ile taliane Mildred Momanyi Valin tumaite ose obakongu borobogo chano roleria kirokoro yo mobere batatu kurwase amatemo bako ukora talinga ne miaka kulinde no mochando boigo ubone tuligerirwa sobwango na kwene kengo nyale kwa gukora
Ekoro isikore no muchando tari ya gutoka no muntu oyomo oberiga kuyotwara nabo twari ngoteba kiro kindi lakini umuchando wono beri gukwamukira ucyase abantu bande uyovo igo kubairera gutwara imicande ndi buna wo kwana na nebinde binge no kwege na buni amateyega ne chie konyora obukonyi bwa bene akwana gesinge nchumurubiri bwo komenyo kuya no cho ligiriria gwase obwemi mono kigima tuligiriria ria nyareko bagakorekana ime isiko yorogongo ragusiri tkorero nigo murayibwenze Daktari William Ruto nyareko bagakoena kiabune serikali ya Kenya kwanza ne chikoba gekoena na obokonyi gochiase abantu bali banyatokoba bagwa kwano mochando bweto igo nabo igo obomenyo bwabo gosira ngaya kwana tkorero magere wikira na ime county ya Tana River hani ako chachinga kirutaba ka gukora etaro yaye ase orogongo rwa coast asabere ka go Ruto tanabo igo wikirania gusego chakya emiroberio au yamagendero abwasiri twerera baga wikirana imeye county ya Tana River asimona baga kwene kiabune serikali ya Kenya kwanza yabire kubekense mu kibesa cyo konya abantu abo babodire nobo menyo na mono kwene kiabuna oberega kubwatania abakenya kurwase chinsinyo chonsi ase serikali ya Kenya kwanza asekirenga kyogosukia Kenya busio asensemo yamagendero Hii hanjam. Tumekubaliana jameni. Vile vile tumesema ya kwamba wale watu ambao wanaishi mahali ambapo sasa makwao yamebomolewa na mafuriko. Vile vile tumekuja hapa ili kuhakikisha ya kwamba tunawapangia makao. Na tuko na milioni 300 ya kuhakikisha ya kwamba hawa watu waliokosa makao pia tunawapatia makao mapya. Tunaelewana Tana River? Hii Tana River tuko na mambo yenu ya mabarabara. Tuko na mambo yenu ya stima. Tuko na mpango ya maji. Tuko na mpango ya matibabu. Hiyo kazi yote tunataka kufanya kwa pamoja. Ndio sababu mimi nimetengeneza hivi majuzi serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Na wauliza wana Tana River, mnakubaliana na mimi tuunganishe Kenya yote? Mnakubali tuwe na baraza la mawaziri yenye sura ya Wakenya wote na sehemu zote na pande zote na mirengo yote na Wakenya wote ili tuwe na nguvu kwa sababu ya umoja wetu. Hebu wale wanasema umoja ni nguvu, tuungane jameni. Tugutikana roboti ruaye murai bwense Daktari William Ruto toligererie ali alengete ensemo yichisemi nigo omoteneneri bwa waziri Musalia Mudavadi baganyara ko bagakora omoyega bwo igorua ogochengera kwe miaka emia eyemo wokwena na chiskuru o chiobo bunde gose TVET murobanyara ko bakorekana ase TVET ya Kabete uko na chinga kecho Mudavadi ngabaga kwene kyabune serikali ya Kenya kwanza insevrai wa murai bwense Dr. William Samuel Ruto nigo temero bere mekirano yoko ene kiabuna chiskuru chobo bundi mense ya Kenya chiabeire chigosirwa asata babune serikali yabere kubekense mo chibese chire chinyinge mono chogo ikirania emero bere au ase chiskuru chobo bundi. The government has invested heavily in TVET infrastructure to stimulate regional growth and equity. It has upgraded and equipped TVET institutions with state-of-the-art equipment and machinery to ensure Kenyans trained in TVET skills are globally competitive. Furthermore, it has mainstreamed TVET for differently abled trainees through our dedicated TVET colleges. These initiatives have enhanced the demand for TVET training. As a result, enrollment of trainees increased by 51.8% from 250,733 to 380,638 during the financial year 2021 to the financial year 2023-2024. Medium-term expenditure framework period
the enrollment of differently abled trainees rose from 3,301 to 4,497 during this period. To support the rising enrollment, the government scaled up the recruitment of additional trainers. In the 2022-23 financial year alone, 1,300 trainers were hired. Recruitment of another 2,000 trainers interviewed during the 23-24 financial year is at an advanced stage. The government's scholarship program, focused on the trainee, has ensured equity and inclusivity by providing grants to needy students. Over 1.95 billion Kenya shillings has been disbursed this year to 52,542. Tukoska motwe magika ya serikali ya Kenya Kwanza na nesi oburayibwa ya Daktari William Ruto ko bachora egati ya bawaziri kurwase kiama ODM ni gubone byama biribire imeya obumo bwazimio bigendete ko babikoralia ebirengerere byabo kubwatakana osembichi ko babigo tigara ase obumo obwo bwa azimio yo bwangoiga no motenere kiama ya PNU Peter Munyo yote bire nigara chikobaga kwene kiango nyale kobaga korigereria sobwagare maiga yere koralia eketambukera nyale kobaga kwira buna ekiama ya PNU Munyani gobo igabirika kwene kiabuna nonya barengete gocho kwerusia ase obomo bwazimio lo umoja wa Kenya nigo baragendere kurwa maskani avene uchase ababwatani kurwase obomo bwazimio askiri aterebuna ogochorwa kwa barai kurwase ekiama kya ODM uchagoswase serikali ya Kenya Kwanza nigo gego chia kubatanga barabwaso gochia kobensemo yo kwamereria serikali ekyo kyaberere barabwo koimukia egetambukiro yo kugania gwetenenera eriyo kwamereria serikali na kwene kiabuna serikali yabirige gwikirania lya bwenderete ase abananchi. Alhamisi ijayo tutakuwa na kikao cha NEC ya chama cha PNU ambapo tutaamua msimamo wetu kama chama kuhusu uhusiano wetu na muungano wa Azimio. Kwa sababu gani? Kwa sababu ile chama cha ODM ambayo ilikuwa chama kwa hii muungano wamejiunga na serikali, na kama wamejiunga na serikali hawawezi kuwa kwa serikali na pia wawe kwa upinzani. Kwa hivyo kama Azimio imesema imekuwa sehemu moja ya serikali, sisi ambao tunataka kukaa upinzani lazima tujitenge ndio tuweze kuendelea kutetea wananchi wa Kenya. Kwa sababu nchi ya Kenya iko na mashinda mengi sana ambayo yameletwa na serikali iliyoko. The way our constitution is structured, there has to be two sides. There is people who are in government and then there are people who are supposed to be in opposition. You can't be in both places. You can't be in opposition and be in government at the same time. So, with a lot of respect to our partners in Azimio, led by a man we respect a lot, Raila Odinga, tunawatakia kila laheri katika serikali. We wish them well in government, but they must make a decision to move completely in government or stay in the opposition, but they can't be in two places at the same time. We are just saying, we believe we can play a better role ourselves in PNU when we're in the opposition. Magago tigano roboti o ruotorigerie semo elierengete oborende magayo goswa kwaye abisibuna omokonyi bwa abatereni bw'abanyanyimbo imense ya Kenya ni gobono Gilbert Majengeli gosema tengere nyale ko bakwenekia ni gora chikobaga kubwatira na senchira yobo ikiranu amone bikosi byonsi eliogotingia oborende boisa imense ya Kenya. Gilbert Masengeli ni gabakago chorwa bene no muragwense Dr. William Samoei Ruto ko ba omokonyi bw'umutereni
banyanyimbo kuirali bagaria ya Douglas Kanjo yo bakago choro gochia koba o mutereneri wa banyanyimbo gose Inspector General asabirega gotenda ni garage kubwatia richiko ria katiba chinga kichobokoreri bwaye na kuruko boria gochia se abananchi kubwatirana nabo bisabo borendi asogo ikirania obokoreri buru yabo koneke borendi imeyese ya Kenya. Our first DIG grown and brought up in the service, and that's why most of the time you are hearing people referring us to the new DIG as homegrown. He has grown through the ladder from a constable to the level of a DIG. Mine is just to wish him the best. I want to pledge to work within the rule of law and as per the Constitution. I am ready to guide the officers to ensure the public get the desired services, since security is our priority and safety of each and everyone is our responsibility. The common mwananchi, the Wanchiku, should not only feel safe but be safe at all costs. We have no otherwise. Togoskamo tweni gomo bunge Osuna East Junet Mohamed anyare ko baga West okiana koralia vene bunani go bagende to baba gutigara imeyobo mo bwazi miwe kiamagia ODM hekyo gati yabo abawaziri banyate ko bago chorwo ruri goswa imeye serikali ni go kiabire yekwamereria serikali asemya kemenge nyare ko bigweta Junet ni gabaga ko ene kyabuna bali abatigarite ase kyama kya ODM gosobo mu bwazimyo ni go baragendere kwamereria serikali no nyamagega yabo bwatani ko rwase kyame kyo goswa ase serikali askria terera ni go baragendere kwamereria serikali na ko ene kya una yabire kego ikirania ali yabwenerete ase abananchi ni gabaga kwegerera ekyame kyo kya ODM na batayona na kyo giyoka igetigarite ko ba ekyama egetingu kegima anena sebya mabiribire imeyobo mobwa Azimio la Umoja One Kenya. Watu wanasema sasa mambo imebadilika. Sisi bado tuko ODM. Sisi tuko nini? Vile Leisula amesema, unajua nchi yetu wanasema kuna 3 arms of government. Kuna executive, legislature na judiciary. But unajua baba pia ni 4th arm of government. Yeye pia yako kevi yake. Yeye pia ni mtu unamjua. Kazi yake ni ngumu. Ni mtu ambaye ako na wananchi. Sasa hawezi kufanya vitu hivi tu bila kushauriana na baba. Si namna hiyo. Yuko mtu anaweza jaribu hiyo. Ukijaribu si utaanguka tu. Sasa sisi watu wetu wengine wameingia kwa serikali. Watu wengine na wengine wataingia. Lakini sisi ndani ya bunge ambaye mimi ni whip bado tuko ODM. Tunasimamia wananchi na tutafanya kazi yetu kwa bunge vile wananchi wanataka. Na lazima serikali ambaye hata kama wale wametoka kwetu wameenda wasipofanya mambo kwa manufaa ya wananchi bado tutapinga tu. Bado tutapinga. Lazima wafanye mambo kulingana na vile wananchi wanataka. Tumeelewana hiyo? So sisi kama ODM tutakuwa na chama chetu cha ODM. Raila Amolo Odinga. So mtu asiseme ya kwamba sasa ODM imemeswa. ODM hawezi kumeswa. Hakuna chama kubwa kushinda ODM hapa Kenya. Hii ingine yote ni kama kuku, ni vitu ndogo ndogo. Wamekuja Togoskamontwe egati yabamenyi kurwasegesa ku kiabalu yagosa sense moyo mulembe digonyera ko bagwesokia nakomochia egati yabara yabagento ko bagwesokia nakoleta ogwatanekana gochia ase abamenyi naboigo abaregese meyo nigabara yabumona babere bakomochia abara yabanene kurwasorogo nkuru anene bali bare babwate biroge binene ase serikali ase ogo tabayegerera eriyo konyora amagendero ase gesa ku kiabaluya ase keria omuri kyomonene bwe kyama kya UDA Cleophas Malala abiri boigoga kuboria bagasabe kegori gya Genzi kwene kyabunango ikirania bare amagania bonse asare eriyo kochia kubarwanira ase serikali na kwene kya unatibali gochia gotwara chiburaburu ase ensemeyo ya baruya. Hakika Mwenyezi Mungu ametubariki, sisi ni watu wa Mlembe. Tumeshikana na hiyo mambo unasikia Luya Unity. Sisi tuko united. Lakini mbona hatuendi?
njia moja. Tuje upande wa economy. Tukianza nchi hii, Western ilikuwa na nguvu sana. Sasa tuko wapi? Na wingi wetu na ujuzi wetu na watoto wetu ambao wamesoma, mbona sisi ni maskini? Mimi naomba Gen Z. Mimi nawaomba tafadhali. Mimi ni kama nyinyi. Mimi sitaki muendelee kukufa. Sitaki muendelee kupoteza ajira zenyu na vitu zenyu. Mimi nataka hizi points ambazo mko nazo on issues of accountability at the county level, at the ward level, and also at the national level, we get a structured way in which leaders can be accountable to the common mwananchi. So mimi nataka tukae na nyinyi chini, tuelewane, muniambie jinsi vile mngependa tuhusiane na nyinyi, so that malalamishi yenu ifikie serikali bila mtu yote kukufa. Chingaki amaberera aksiasa agendeza kobaga koene kiwemense ya Kenya nabo igokoba ugukorobekana kogendeje koba gukora wa mune kyombegeria ya Gen Z bono nigo abara ibedini ya Islam iseria guri ya Supreme banyira koba gweso kina koboria serikali nyare koba ge koenekia nyare koba ge koroberio moroberio gwechinkwa na chabene cyo kirengete okayania amaberera aksiasa yagenda koba koeneke imense ya Kenya ekyombekyo ya Supreme igonigo kyaberege koro koboria gutyase serikali nsibura ibwa Dr. William Samuel Ruto koenekia buna amaganyo ye basaibe ya Gen Z kagwikiraniwa eryogo kyania chibura buru gosokorobekana kwa berego kwenekiwa emergency ya Kenya no kwenekia buna amagendro aberega kororokana. Sisi tumeunga mkono vijana wetu kwa yale mambo ambayo yamezungumza juu yao, na sisi kama SUPKEM tumesema kwamba ili mambo kama haya iweze kufanyiwa kazi ni muhimu ipatikane mazungumzo, kama vile katiba yetu inaturuhusu kwamba lazima ipatikane njia maalum ya watu kuweza kupeleka mbele mazungumzo kama haya. Lakini pia haiwezekani watu kuzungumza bila kuangalia yale maumivu ama upotevu wa maisha ambayo watu wameweza kupoteza maisha zao, na tunasema kwamba wale ambao walihusika watakikana wapatikane na sheria Metevalino sechingwa na echo chabarai ni yege Islam nchichikoba chikoleta impact ende yonse uchase ekori ya Gen Z unyore mbabange tenga 88 batebanga baromba chikoba bakugendera na korobekana wikiraria serikali nyare koba igwikirania igatia magana tale SUPKEM ngioka korende etwarore ACHDini baraibe HDini babiri bawesokia na monokoboria abasaba bakegoria Gen Z koba batoereru na kwe serikali chinga kichinyororo eriyo amagania yabeka gwikiraniwa na mono no muraibe nsagende korwa chira na nigo agoche gwikirania alionsi abeire gakoria chira no kwegena buna abasaibe kigori ntwaro cyabasai kurwa Sorogongo rwa Mount Kenya Gen Z babete baraba kwirusana ni namangana yo kurobekana bagateba barorire ajateyo bakoro kurobekana no kwegenda korengana ni chira chira baraiba bere bakubarire kurwa seseme ya muno muraibense bakorawa na no mukonyi bo muraibense rigathi gashaka kurwa Sorogongo rwa Mount Kenya mbachikurwanererwa usamagania yabo nachikurwanerwa serikali iriyo kwenekia babere bagokonyeka sabatete nabono ni chingaki abasaya kurwa sesinyo chonse mense ya Kenya bwente go chamo eriyo barore ngikerike bwenete gokorekana apart from ukurubikana kuiga mbali no kurubikana ngikiri bwente gokora asukurira magania bo ase serikali abasentero babenekeriwe ngakira cyawo njikiraniwa ine kurwa se chingongo chinde agati ya Borogongo rwa Nyanza gusiga gasture murainara orobwe sokinera gotabanga ya karategerake ayino nachikoba gagwikiraniwa ne libori nane kiri Banchi umurigere ya segenche birega no togokorera emanye Jumatatu nsema century yubikira no kurende tokubakira ngambya muno buri mugende toto bwate akorwa sechinsinyo amisinso mega tie ujumbe gega korwa sensemo ya Facebook ndo James Isabo kawteba from Transamia Embakasi Nairobi. Dominic Mangabo Mochinga watching live from Nairobi Pipeline tuko ndani. Adolin Kemtomwenga watching live from Kibirigo Town Komo Abararia. Joseph Nyabuga goteba live from Nairobi Karen. Ruth Nyabuto goteba tune
kama kawaida alafu ntobwatega iga Machuki Felix Junior agoteba nagenderete gutobwatia nerekegima ime yo murobere iga mwanju muri abune gati abari mogenderete gutorigerere na bari mogenderete gutobwatia CHTV chaino ko Rwandonsi tokubakira ngambu ya mono twabatirana mo nabariki baito bamangana maye bagatoka bakwebusura asebinyiro kirenge kerene no ko yasangirie twayasanga amonaye aseligo elimunyara bwigo niko tonyara kuba osina boko ya bwati ya mayaya nemero bali ime ya Ndizi TV gweterase emitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube ni gora tonyora wetera Ndizi TV News na bigase website yetu na bo tonyora wetera www.ndizitv.net ire togendere gusanga asubwamo saramu manyine twabaterana amonera kone kiago na chibicha menelo bichago chira senchira yoboy kirano liane gorko Josephat Hamisi Letriane Evelyn Osero lida musenera twabaterana sensemo yebimanyerero twarburire boro bya semero bireko bwati atumira na inde chikoraga chinsa isato